dobrodošli u još jednu novu epizodu Agarija na našem kanalu Gamerska braća BP. Tu je danas sa nama Filip, on će igrati s nama Agariju, nadamo se da ćemo se naći. Tako je, ljudi, kada nismo prošli put, kada smo igrali, bio sam prvi, ali šteta, to nismo snimali. Nismo snimali, ja sam bio šesti, on je prvi. Mada, evo ja sam 15. već, a pogledaj koliko. Ja sam... On se zove Omar Team, please, a ja se zove Omar Team. On je sad 19. Samo da se nađemo. A, ne, moj. Možda ću promijeniti ime. Pa promijeni ime. Lejs. To. 9. Samo da Dođi me vamo. nakoji. Ovo je... Jumbo. Dođi Jumbo. Koji si? Ko si? A, brate. Bež. 13. Ba! Ja sam 12. To je dobro. Šta se sad? Samo da me ne pojedi. Propao sam. Evo, 10. 11. Ajde, samo da me ne pojedi. Propao sam. Gdje si propao? Nisam propao nikakvu rupu, nego sam propao kad smo pojeli. Razumijem. Joj, molim te. Naši! Kako bi stigao? A, brate, beži. Beži, Omar, ti izvuče me živu u glavu. Mene su isto pojeli. Mene su pojeli. O, pred nekog ostala sam lijepila. Da to pojedi. Dobre. Ajmo, 18. 9 mjesec. 18. Go, opa, još jedan pojedi. 14 si. Jesam. Ja sam... Idemo. 14 sam, ti si 13, ja 16. 15. Ajde, samo da se... Omare, pomaži! Gdje si? U sredinu! Super, ne trebaš više da im pomažeš. Joj, koliki je. Ja sam... Ne, pa brate! Upiću se! Nemoj da se ubije. Joj, brate, kako me nerviraju! Kako me nerviraju! Samo idu i pucaju na ove čepove, samo da bi nas ubili. Kako bih volio da neko prsi... Joj, brate, pukni na čep, pukni! Glavo, već 5 minuta ga ćeram i ništa. Glavo. Koji si? Ja sam četvrti. Vidiš, treći. Vidiš gore? O, ti si treći! Četvrti! Ne, brate, Andrevg. Bravo, to je dobro. Omare, trči, pomaži, brate! Uko. Raspao sam se. Aj, beži. Ajde, možemo mi to. I koji si ti sad? Puko si? Puko, sad nisam ni komiš. Ja 18. Sad sam crv, brate. 19. A šta 19? Ja nisam ni 20, ne? Ja sam 12. 13. 11. Super. Daj mi tebe. Molim te, bri. Nek neko dođe, nek mi pomogne, molim te. Brate, ja ne znam da mogu ko crv da porastem.
Samo idu okolo mene i jedu. Ja sam 8. To je dobro. Ba znam da je dobro. Brate. 9. To je loše. Brate. To! 7. Četvrti. A? Ja sam 7. Bravo. 8. Ja sam 17. Dobro. To, ajde molim te, to bre, idemo dalje. Ja sam 6. Super. Da li nekog da razdvojim? Samo mi je da pojedem neke... Dobre. 4. Ja sam 12. Dobro. Dobro. Ajmo i jedemo ga. 11. O, idemo, 9. 9. smo, Mare. 8. Ja 3. Hitler. Ja sam... Ne, beži. O, jedno, vrati. Dobre, 3. To, Mare. Ajde. Blizu smo. Šta je? Jumpscare. Koji si? Pojedaše me. A? Pojeli me. Koji si? Pojeli su me. Aha. A znaš, odjednom se stvorio i pojede me. Znaš koliki je ovaj gadar prvi što je? Dobre, 5. idemo. Kad se rekao to, bre, 5. mene tačno tad pojeo neki. Ali dobro je, 5 si, okej. To je super. Ja samo da porastim. Pungija. A mi nikako da se nađemo. To je glup. 6. Ne, Hitler. Beži. Tog sam ja htio da Da. pojedem. Nemoj, molim te, gadar, pa pogledaj ko... pojedi. Ja sam kod Gadar. Gdje si? Kod gadar. Kod Max nekog. Pojeli su gadra. Samo mi jedno... Neki Terminator. Ja sam tu! Eto te! Evo te. Stani! To... Nemoj, poješće te! Aj, rasprsni ovog. Ne mogu... Stani da mi je jedno... Ne, pojede me! Bravo, pojeo si Pojeo sam ja. njega što je on mene pojeo. Dobro je, pa smo se makar malo našli. Eto te! Ušao sam u tebe. Ne, pojede me. Šta si uzeo od mene, ja tebe pojedu. Pa dobro. Gdje si ti? To. Beži Gadar. 3. si, bravo. A šta, bravo, pojedem, joj. Ne mogu da vjerujem. Uvijek kad porastem, makar malo, ode manje. To je... Gdje stigao, Mare? Ja sam gore u gornjem dijelu. Brate, ajde da... malo na čep. Kako se odjednom ovako stvaraju? Brate, onaj crveni je bio spas. Ja sam Životami. 13. Odjednom se izađe sa servera. Odjednom. To je super. A jeo nas je, brate, sve redom. Sve redom. Osman se opet odjednom stvorio. Jednog po jednog. Nisam mogu da vjerujem, brate. Ja drugi, on prvi, ovaj dođe, onaj drugi, ja budem treći, ovaj ga skroz. Evo ga gadar! Brate, taj Gadar me nervira. Hoću mu oko izvadit.
Ali znaš ko, pojeo ga je neko, znaš kolicki je. Puno mali. Mali skroz. Nije ni u to 10, u to 20. 6 sad, 7, kako to? Brate, odjednom porasti. Ko da se stvara ispred timera njegovog. Jel da, brate, ko da stvara? Odjednom 20 i odmah 6. Opet smo. Evo ga gada. Prvi. Kako, brate, kako? Kako se tako brzo? Ko da ima neki cheat isto. Ajde sad. Jel da? Da pojedemo. Pa, brate, ko da ima neki cheat. Aha. Ajde samo da jedemo ove... Omare, Mm? možda i stvarno ima onaj cheat. A nema čit, ja mislim zadavljeno. Ima, brat, kako? U svaku igricu može da ima cheat. A šta znaš? Promaši ga, ispalio sam i promašio ga. Omar Isto. team please, 17. 18. Evo te! Eto me! Je! Ne! Ne! Opet si me koja. Kad se ja i ti sretnemo uvijek, ti si ubir. Jest. Ja, to je Dobre! To je Kako? Koji sam srećnik? Pojedem nekog malog, a bio manji ovog. Da nisam pojeo tog malog, ovaj bi me pojeo. Dobro, koji si? A? Ti si 10. 9. Mhm. Dobro. That's not bad. That's not bad at all. A da jednom me ne pojede, ja bi bio srećan. Presrećan bi bio da me jednom ne pojede. Ljudi, ako želite da znate kako da igrate zajedno, ostavite to u komentar. A Gario ako želite, jer mi smo našli lakši način, to je Filip je, pa mi je pokazao. Filipe, Molim. koji si? 5. Bravo. Dobre! O, beži, Filipe! Brate, neki Hitler navalio na mene. Čovjek, A ne može, Hitler je manji od tebe. a šta manji Hitler drugi? A, jes, drugi, ja ga ne vidio. Da je drugi. Ču manji, ja 4. On je treći sad. Nemoj, to, kako me promaši! A je, beži bre, ne mogu omar, brate, nema šansi. Ovaj gadar, sve žive je, brate. Ovaj Osman je... Ne veruj. A pa Osman, ovaj još gori, kaži mi tačno me pojede. Pa... Da, ona je jedna... Da li su realni, brate? Daj malo odmorite od Agarija, izađi na sekundu, brate. Daj mi... Gdje si ti? Ljudi, prošli put, kad sam bio prvi, nisam mogao da vjerujem, gadra sam pojeo, bio je drugi, timer mu se izgubio, nisam mogao da vjerujem, došao neki i napunio me, a nije bio Omar. Tačno sam prošlo ime, gadar zablokirao, izašao sa servera, to! Dobre. Ja sam 18. Ti koji si? Omare, spas, izašao gadar sa servera, pojeli su ga. Super. Brate, to mi kaži, bre. Da mi Džoha! Džoha! Džohan. To, koji si? Ja
nisam ni u top 10, u top 20. Ja sam 10. Znaš koja je moja taktika, Omare? Ovo svi da znate, ako neko ne zna. Gledaj, kad pukneš na nekog, znaš no? I kad ne možeš, kad ga promašiš i kad ga ne pojedeš, ti samo, ako te on juri, ti čekaj, da se spoje jedan dijel, da se spoje ta dva dijela i samo kad se spoje i ti si veći naravno od njega se pukao i kad se spoje ti mu se samo približiš i pojedeš ga. To niko ne zna, to sam sam provalio, brate. Na jednog sam to isprobao, pokidao sam ga, a taj je bio prvi pukao na mene i jedan dio sam mu pojeo. I bio sam prvi. To malo prije nego što sam tebe vidio na Facebook, pa onda kad smo prešli na Skype-a, kad smo ušli na Agari odigram. Ja sam 7. Ti? Nisam ni u top 20. Dobro je ovog. Ovaj gadar nikad neće izaći s ovog Agari. Ja sam 4. A da me samo Gadar ne uhvati, ja sam pobjedio. Beži od ovog gadra, što dalje muš? Gadi. To! Mare! 6. sam! 5. si. Ja sam 3. Ti 4, ja 3. Omar 3, ja 4. Eto te! To, pazi! Ne mogu da vjerujem! Ja ću se ubijem. Ne! Ne mogu da vjerujem! Šta se desilo? Idemo. Ja ne mogu da vjerujem. Nađemo se, dođe onaj. I brate, onaj gadar dođe i sve na... Ajmo Osmana Znači- da ga pogodimo jednom čepom. I da ga raspršimo. I poslije ga... Ali on pojede čep! Ajde, ja punim ovaj čep. Što sam pored njega. Evo ga i Gadar koji ću... Ne! To! Puko je! Jedi ga! A ne mogu, mali sam i dalje. Potrošio sam sve na one čepe. Da je on tim. Duda me pojeo. Gadar me pojeo. Je bio plavi gadar. Gadar ljubičast, ja mislim. A, više. Ne mogu da vjerujem. A pa jedno me nemojte pojest. Koliko me nerviraju, ne mogu da vjerujem. Omare, igrao Dragon City ikad? Jesam. Ja sam jedno 23. level. Igraš li ga još? Ne. Ja nisam 23. level, ja sam 22. Ja ne znam, toko nešto, nisam ga odavno igrao. Evo ga ovaj 8. Imam legendu već. Koji imaš? Legendu. Ne. Eto te! Če? Eto me pored, mali sam, vidiš li me? Ne možeš da pojedeš, beži. Nemoj da me pojedeš samo. Ajde, najedi malo i kuglica, najedi se. Joj, pojese me Magnum. Ne, šta sam preživio. Bravo, jedi! Bravo, ne mene. To, jedi. Eto. To, jedi. Koji si? Omar, team, please. Ne! Gadar, brate, kako si tako naporan? Krmi si samo. Ne mogu da vjerujem, brate. Joj, a tako kad si veliki i samo gađaš, ih ima puno i tu pogodiš i sve si uništi. Mogli bismo možda neki drugi server pa. Ajmo na
Mod 5, tu je najjače, životami. Kad sam ja igrao sam... Mod 5. Prejako je, životami. Mod 5, idi, brat. I si ušao na Mod 5? Jesam. Tamo su ove velike kugle i brzo porasteš. Ajde, kreni. Ja sam krenuo. Mod 5. To već jedan puklo. Mene pojeo. Opet. Protein, please. Ja ga pojeo, vrate. Nisam baš nešto puno veliki, ali... Kad budeš u ovih prvi 20, reci mi samo da. Miro TV, vrate, kakvo mu je ime? Meni baga. Čuješ li me? Čujem. Stani. Moram resetirat internet. Čuješ li me? Čujem. Nešto mi je zabagovalo, a tebi? Ne. Me normalno sve ide. Ne znam zašto. Ljudi, ako igrate, ako hoćete ikad igrati ovaj Agariju, kad bude Gadar igrao, molim vas izađite, izgubit ćete živce od njega. Meni neće nam... Bolje vam je. Mod 5. Evo me. Eto. I ti Gadar ako budeš gledao, brate, naporan si, izgubili smo sve živce od tebe. Upin, nemoj me jest. Mene hoće da pojede neka kosa crta O. Ja sam već malo veći. Molim te, beži, majmune. Nemoj, molim. Jumbo tim. Že tamo jumbo tim? Omare, pomaži ako si neđe blizu. Gdje si? Lijevi gornji ugao. Ja sam Ne to! Pa zašto? Lijevi gornji ugao. Eto me iza tebe. Eto ti, ajde rasti. Evo. Skupljajte, Omare. Hranim te. Čekaj, da te nahranim još. Pa ne. Beži. Fuck. Jesu se pojeli? Znači da jes. Filip, jesi to ti? Znaš mi ime, Omar Team, please. Aha. Pa da. Pisala je Filip, pa zbog toga. Znam da mi je malo glupo ime, vrat. Se prepoznamo. Ali dobro za prepoznavanje je dobro. Koji si? Omar Team, please. Nisam u top 20. Ovdje ne laguje i sad nema puno timera, što je najbitnije. Ljudi, prošli put kad smo igrali i kad nismo počeli s tim. Imalo je timera ko mrava. Ja sam baš veliki do sad. Sjećaš se no, Omare, kad nismo snimali. Kad nismo počeli da snimamo. Malo je, vrate, timera ko mrava. Mislim da ćemo uskoro završiti epizod, da sam ja izlutio. Ne mogu da vjerujem kako nisam u top 20. Znaš koliko sam veliki. Sad ću ljudi taj trik da vam pokažem. Samo dok se sastavim. Gdje ovaj art? Pa ne mogu ja da te vidim. Pa ne možeš im trik taj pokazati. Jel tebi zakočio? Ne.
Ja sam jednog, znaš kako dobro fora. Fullo sam ga, ne mogu da vjerujem. Jesi tu? Hm? Tu si. Popravil to? Ja sam u sredini. Šta ti si? U sredinu. Aha. Gde stan? Sad, eto mene brzo, samo da pojedem ovi malo. Čuješ me? Čujem, brate. Izgubio sam sve žice. Ja isto, samo što ne puknu. Ajde, please, nemoj me pojest, please. 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 Filip! Što si mi ukrao ime? Ja sam Filip. Zajeban. On me uvijek pojede, to je nema. Omare, evo ga neki islem. Brate, jedem ga za doručak. Ali zamisli, brate, jedem ga za doručak. Evo ga neki Filip. FC Barcelona. Evo ga Jumbo. Jumbo, 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 Jumbo. Jolo, ne! Dobro ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nismo uspjeli, ali ja nemam više živaca da igram, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala Filipe što si bio u ovom videu. Ja ćem pause.